Kompanija MFC u svom sastavu posjeduje i vrlo moderan data centar za arhiviranje. Primarna funkcija ovog dela kompanije je arhiviranje stare dokumentacije, prebacivanje dokumenata iz analogno u digitalni oblik i mikrofilmovanje po potrebi. Ovaj obiman i odgovoran posao se obavlja u nekoliko različitih i specifičnih faza. Proces je podeljen u više faze. Prva faza je transport, gde se pri preuzimanju od korisnika pakuje u naše kutije koje su obeležene sa bar kodom, dolazi se u naš magacin. Nakon toga, sledeća faza je obrada dokumentacije, to jest priprema, da bi moglo da se brzo ta dokumentacija skenira. Priprema dokumentacije podrazumeva da se sa te dokumentacije uklone metalni delovi kao heftalice, spajalice, da se ako je oštećen dokument zalepi i da se lepo složi dokumentacija da bi moglo da se iskoristi sama brzina skenera. Zbog velikog obima skeniranog materijala, MFC ne koristi kućne uređaje, već profesionalne mašine. Ovi modeli mogu da skeniraju od 90 do 100 listova u minuti. Ovakva brzina je neophodna da bi se uspešno obradio veliki volumen dokumentacije. Da bi se osigurao integritet podataka, MFC je uveo nekoliko različitih nivoa kontrole tokom procesa. Naravno, postoji sistem kontrole, a to je kao početno svaki operater je sam sebi kontrola, znači mora da pregleda i iskontroliše ono što je odradio. Kada je sva dokumentacija obrađena i posao gotov, sektor kontrole takođe obavlja dodatnu kontrolu slučajnim uzorkom ili po zadatim spiskovima i proverava da li postoji neki problem ili greška. Klijent takođe može da prebaci sve podatke na mikrofilm ako želi. Ovu uslugu obično biraju državne ustanove jer im to omogućava da čuvaju dokumentaciju na mnogo lakši i jednostavniji način. Mikrofilm je jedna alternativa dobra za čuvanje dokumentacije nakon obrade jer zauzima jako malo mesta, može da se napravi više originala i da budu dislocirani i sačuvani od raznoraznih spoljnih efekata. Usluge data centra obično koriste sistemi koji generišu veliki obim dokumentacije. To su državne institucije, lokalna samouprava, banke, osiguravajuća društva i sl. Ova usluga je za njih od vitalnog značaja jer se arhiva mnogo lakše pretražuje elektronskim putem nego analogno. Ova usluga je namenjena našim klijentima koji imaju jako veliku količinu dokumentacije, a jednostavno nemaju kapacitete da tako nešto obrade vrlo brzo i onda mi tu nastupamo, obrađujemo tu dokumentaciju, a ujedno i pripremamo njih i osposobljavamo da nastave dalje skeniranje tekuće svoje dokumentacije. Nakon završenog procesa skeniranja, dobijeni podaci se šalju u bazu. Takođe, tada se upisuju i ključevi za pretragu, jedan ili više njih, u zavisnosti od želje klijenta. Nakon toga, arhiva je dostupna za pretragu koja se obično radi putem SpiderNeta. Na ovaj način, MFC je u potpunosti zaokružio proces prevođenja analogne arhive u elektronsku formu.